turabashuhuje mumeze mute? Reka tubagezeho amakuru ajyanye n'intambara ya FDLR ifatanyamo na leta ya Congo. Uyu munsi rero tubazaniye amakuru avuga ko General Gakwerere wa FDLR n'abandi barwanyi 13 bashyikirijwe u Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa M23 washyikirije u Rwanda Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste, wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi barwanyi bawo 13. Igikorwa cyo gushyikiriza u Rwanda abarwanyi ba FDLR cyabereye ku mupaka munini w'u Rwanda na Congo, ariwo bita La Corniche, kuri uyu wa mbere Werurwe 2025, bakomereza mu karere ka Rubavu. Usibye Gakwerere, abandi ba Majoro Ndayambaje Gilbert, Sergeant Major Sabimana Augustin, Sergeant Mupenzi Jean Marie Vianney yari umurinzi wa Brigadier General Gakwerere, Kapiteni Sibomana Laurent, Kapiteni Ishimwe Patrick, Kapiteni Ibyimanikora Concorde, Kapiteni Ukwishaka Saddam, Kaporali Hategekimana Eric, Private Ndayambaje Pascal, Private Rukundo Daniel Desire, Private Ntakirutimana Niyonzima, Private Ndayambaje Fabien na Private Uwiduhaye Gilbert. Brigadier General Gakwerere wari wambaye impuzankano nshya y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC, azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stanley, Julius Makoko cyangwa se Sibo Stan. Akigezwa i Rubavu yabwiye abanyamakuru ati nabaga muri FDLR kuva nabaho, afashwe muri iyi minsi ishize. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda yavuze ko aba basirikare bafatiwe ahantu hatandukanye ku rugamba M23 imaze iminsi ihanganyemo na leta ya Kinshasa n'abo bafatanya. Ati General Gakwerere yafashwe dufashe umujyi wa Goma. Colonel Joseph Mwesigye ukuriye brigade ya 509 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Ngororero niwe wakiriye aba barwanyi. Ati nyuma y'uko M23 imaze kurasira abarundi, iby'abarundi ari ibya SAMDRC, Wazalendo na FDLR bari birukanse bajya mu mashyamba ya Walikale, mu ya Rubero, abandi bajya Mwenga, hari n'abazamutse mu Birunga, hari n'abandi bavuga basigaye mu mujyi wa Goma. Aba nibo babashije gufatwa. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda bagiye kugenzurwa abakekwaho jenoside bahanwe, abakekwaho ibindi byaha nabo bakurikiranwe n'inkiko. Abadafite icyo bakekwaho bajyanwe i Mutobo bigishwe, nyuma bajye mu buzima busanzwe. Muri aba barwanyi bashyikirijwe u Rwanda harimo n'abo bivugwa ko bagize uruhare mu kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu bikorwa byabaye umunsi M23 ifata umujyi wa Goma. Amasasu barashe ku butaka bw'u Rwanda yaguyemo abaturage 16. Colonel Joseph Mwesigye yagize ati turabaha inzego zibishinzwe bagende bakurikirana umwe ku wundi, niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranweho ashyikirizwe ubutabera, niba hari ukurikiranyweho ibindi byaha ashyikirizwe izindi nzego bireba, noneho abasigaye tubatware i Mutobo. Barinda yavuze ko usibye abafashwe M23 izakomeza guhiga n'abandi barwanyi bose ba FDLR bihishe hirya no hino muri Congo. Ati cyane cyane turakomeza kubahiga, turabatoragura tubasubize mu gihugu cyabo. Aba barwanyi bagejejwe mu Rwanda bambaye impuzankano za FARDC. Barinda yavuze ko ibyo bishimangira imikoranire isanzwe hagati y'umutwe wa FDLR n'ingabo za Congo. Ati babinjije mu gisirikare cya leta
iriya myenda niyo bahora bambaye, ni nayo M23 yari imaze ibyumweru birenga 3 ibataye muri yombi. Leta y'u Rwanda imaze igihe kinini igaragariza umuryango mpuzamahanga ko Leta ya Kongo ikorana n'abarwanyi ba FDLR, ikabaha ubufasha burimo intwaro ititaye ku bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Koloneli Mwesigye yatangaje ko ifatwa ry'aba barwanyi ari ikimenyetso simusiga cy'uko Leta ya RDC ikorana na FDLR, nubwo yo hari ubwo ivuga ko uyu mutwe usigaranye abasaza gusa. Ubundi ikavuga ko utabaho. Brigadier General Gakwerere yavuze ko yavukiye mu cyahoze ari Kigali ngari, ubu ni muri Kinyinya Shyorongi, mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Sous-Officier ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano zo kuyobora abasirikare bashya bitwa New Foruma biciye Abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu ho mu cyahoze ari Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'Umwamikazi Rosalie Gicanda tariki ya 20 Mata 1994, baramwica. Anakekwaho uruhare rw'urupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye Perefegitura ya Butare.